भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस मनुंगा मणिपुर न चाहौ मेट्रिक टन कुन जापान दा थादोक नबा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मणिपुर न अपेदागा याना चेरोल अमा साइन तौनगदौरी मोरेदा शॉर्ट सर्किट के हौरकपो ओइगनी चिंगनबा मैना चाकपदा युम अमदी लनथुम कया अमांग अता थोखरे लमफेल डीसी लंगोद सीजर हॉस्पिटल ताब याब लंबी असी मतम कुइना सेंबीदना लेरकपदगी लांगोल गेम विलेज की खोइसाउनरब मियामना लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिनबा हौते अमदी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी दिवेश देवालना ngasi aspirational district program ADP की मखादा चांदेल दा पाइखट लिबा थबक थोरम सिंगी मतंगा रिव्यू मीटिंग पांगथोखरे खुरमजरी ISCOM न्यूज में ताबिर पुनमको अहान मक्तदा सूरज खोंगबान ताबम नतराम न ओक्चरी ISCOM की टेक्निकल प्रॉब्लम लेबन मरम ओइरगा हौजेक पुंग मापल की पाव TV दा उत्पंगम जररोय हाइना मयाम दा पाउदबजरी हौजिक पाउ संतोन पिजरी न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान दा लेबा भारत मंडपम दा लाकलिबा अक्टोबर 19 अमदी 19 माथोय दा पांगथोकदौरिबा अहानबा भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस मनुंगदा मणिपुर न चाहौ मेट्रिक टन कुन जापान दा थादोकनबा मणिपुर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ना अपेदागा याना चेरोल अमा साइन तौनगदौरी ngasi डिपार्टमेंट असे के डायरेक्टर पीटर सलाम दा थादोरकपा चेरोल अमदा हाइरिबा कॉन्फ्रेंस असे इंडियन राइस एक्सपोर्टर एग्रेशन ना अपेदागा खुद समनदुना मालेम की लेबाक मरफुदगी पोट लेबा मियोय लिसिंग अमा लोइनना लौमी लिसिंग अहुम एक्सपोर्टर लिसिंग अनि चमंगा मिलर अमदी एलाइड इंडस्ट्री तौबा मियोय कयाना सरुक यागदौरी हाइरिबा कॉन्फ्रेंस असिदा मणिपुरदगी FPC मरी एंटरप्रेन्योर्स अनि अमदी डिपार्टमेंट असिगी सीनियर ऑफिसर सिंगसु सरुक यागदौरी हाइरिबा कॉन्फ्रेंस असिदा जापान कोरिया अमदी चाइना की महाव लेबा फौगी पोटलम सिंग उत्पद नतना मणिपुरदगी ममिंग लेरबा चाहाव अमुबी अमदी चाहाव अंगोबी की पोथोक सिंगसु उत्पग लोइनना डिपार्टमेंट असिना अपेदागा लोइनना लाकलिबा नवंबर अमदी दिसंबर था असि फावबगी मनुंगदा चाहाव अंगोबी मेट्रिक टन कुन जापान दा थादोकनबा MOU अमसु साइन तौनगदौरी हाइना डायरेक्टर की माइकैदगी खंगहलकली मोरे वार्ड नंबर 5 बॉर्डर पिलर नंबर 79 की मनाक्त लेबा पांगल लेखाई दंगसी अयुक पुंग 13 मिनिट 10 रोम ताब मतमदा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तगे हौरकपो ओइरमगनी चिंगनबा मैन चाकपदगे युम 10 रोम मैन वाइखी लुपा लाख 15 की मथक ओइगदबा लनथुम कया मांग ताखरे हाइना पानरी थौदोक थोकपगी पाउ फंगबगा मोरे पुलिस कमांडो अमदी असम राइफल्स के पर्सनल सिंग मफम अदुदा चंगसिनदुना मई चाकपा अदु कन्नब कन्न होनखी नाकल अमरोमदा मणिपुर फायर सर्विस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम दगी थादोरप पाव अमगी मतुंग इन्ना पांगल लेखाइदा मई चाकले हाइबा पाव फायर सब स्टेशन मोरेदा पिरकपदगी खुदकता फायर सर्विस के टीम अहुम फायर टेंडर अहुमगा लोइनना पोर्टेबल पम यावना चंगसिनदना अमदी तमु फायर सर्विस के टीम सु यावना होनदुना यामना चावना अमांगता थोलमगदबदगी कनबंगम हौरे थौदोक अदुदा मैना चाख्रबा युम सिंग अदुगी युम्बु सिंग अदुदी इथेम खान अयुब खान तोंबा अमदी जबेरुद्दीन हाइरिबा मियोय मरी असिगी इमुंग मनुंग अपुनबगी समनना साबा युम सिंग अदु चाखिबनि हाइरि लांगोल सीजा लंबीदगी हौरगा लमफेल डीसी फावबगी लंबी असि मतम कुइना सेमजिनबिदबदगी मायोक्ता लमफेल डीसी दगी हौरगा लांगोल सीजा फावदुना चट्टिबा लंबी परिंग असि ngasi लांगोल गेम विलेज के खोइसाउनरबा मियामना खुदकता लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी EPCM के सेक्रेटरी ओइनाम जोन हाइखिबदा सीजा लंबीदगी हौरगा लमफेल डीसी फावदुना चट्लिबा लंबी असि मतम कुइना सेंबी रक्तबा मरमना लंबी असिदा पोट होल लेबगी चांगसु हेंगलकली मसिना मरम ओइरगा मियामना खुदकी ओइबा थबक इनखांगी दमकता चथोक चसिन तौबदा नोंगमा नोंगमगी खुदोंग थीबा थौदोक कया लेप्तना थोलकली
loinana lambi asibu sembi naba haidana miyamna mari leinaba loisang singda haijakhrabasu ngasi phawba thabakta onthoraktaba maramna ngasigi lambi thingbagi khongjang asi changsinbani lambi asibu numit humni phawbagi manungda mari leinaba singna sembi daba taragade makhata na akanba khongjang kaya changsilagani haikhi kai ngai ma matam da ko sigi lambi sida lai pa ko ko ma ya mi sina ko mo kan do na accident ko ko sang chun chun he kala pa ma tong da ka pa mi sija lambi je diversion la pa ta sija gi ya mo ga gari je sigi ko lambi je diversion la pa gi lambi patta ba ga ro ina na ko accident traffic so ku jala pa traffic ko ma ne ko accident su ko ko sang ya he kala pa na lai ba le kai gi ko je lai ba pra sing da safar am la ni mo ko le kai ma pra sing hawa ga masih lambi tinggi, juga koi sakar masih sangkran pi hai di andun ko na masih lambi tinggi ko changing Niti Aayog ki Aspirational District Program ADP ki saruk ama oina ADP Chandel ki Central Prabhari Officer su oiriba Ministry of Food Processing Industries Government of India ki Joint Secretary Divesh Deval nangasi DC Office Chandel ki Conference Holder Aspirational District Program ADP ki makhada paikhat liba thabak thoram singi matangda review meeting pangthokre ngasigi review meeting aduda Deputy Commissioner Chandel Laishram Nandakumar ADC Chandel Muhammad Firoz Khan SDO Chakpi Karong SDO Kenjoy DIO Longjam Joseph amasung Chandel gi tongan ba district level officers DLO Singh su saruk yakhibaga loinena meeting aduda DC Chandel Laishram Nandakumar na Chandel district ta paikhat liba maru oiba chawkhat thorangi thabak singi matangda wafam kaya phongdokladuna paikhat liba thabak thoram singi slide kaptuna yenghanki ngasigi review meeting amadi yangsin khongchet aduga mari leinana Joint Secretary Divesh Deval na haikibada district ama chawkhat hanba haibasi district aduda leiriba district level officer singe makha por yamna poli hauzik leiriba district asigi thak asidagi hena afaba maikaida pukhatna bahonabada DLO singna pukning changba thabak pungning changna thabak tawminaba mathau tai Chandel haibasi tongan ba tribe community singna khundaba mafam amani maramaduna atai district singa changdamnabada amadi state ki thakta pukhatuna chawkhatnaba honabada aikhoi punna honaminaba mathau tai haikhi review meeting loraba matung ADP Chandel ge Central Prabhari Officer su oiriba Ministry of Food Processing Industries Government of India ge Joint Secretary Divesh Deval na Chandel District Hospital yauna tongan ba mafam sing chattuna yengsinki both for the person who is giving trust on you, that we have chosen Chandel as aspirational district. Both the person who is deciding, they also do not feel happy, and because we also realize that yes, they have given us this opportunity. If we do not fulfill that opportunity, we also do not feel good about it, right? So the point is that it's a special responsibility in all of you because you are the district level officers, you represent the various departments. So it is important that we realize our responsibility and we really take the extra effort. Normal effort we all make. Tomorrow you are posted somewhere else in some other district, you go to Senapati, you go to say Tamil Nadu, whichever place, you do your work. But as aspirational district, the focus is much more here. It gets captured much more faster here, right? Every month there is a ranking. As our friend Dearson was telling, Niti Aayog ranking is every month, every year, they award also at the national level. So much of focus is there. So every slip, that also is noticed. If you do well, that also is noticed. Nauna semdok sadoglaba imphal gi Rajya Sainik Board Manipur ngasi nauna maikhum hangdokre anoba model ama oiraba Rajya Sainik Board asina ex serviceman amadi makhoi gi imung manungi miyoi singda chauna kana ba ma soidana piragani hairi chahi amarom gi mamangda yamna fibam thina leiramlaba Rajya Sainik Board asi haujikti pumnau nauraba ama oire anoba model gi building asida gate anoba community hall amadi office room sing hapchile masina thabak tawbada hena progress leiragani hairi ngasigi building sangabagi thoram aduda Assam Rifles ki Major General Rabrup Singh Brigadier A Boral Commandant 9 Sector Assam Rifles retired Colonel AGS Koizam
Retired Colonel CRK Singh, Retired Colonel Robindro Sharma, Retired Colonel MNK Singh, Amadi Atay Veteran Officer Kayana Sarugyaki. Thauramadu Mari Lenana, Major Ravrup Singh na Fongdokibada, Indian Army ex-serviceman amasung Makoigi Imung Manungi Welfare Gidamak Layriba, Rajya Sainik Board asi, Atopa State Singa Yang Rubada, Sothaba Fibam Amada Layriba si, Matamga Chunaba Mongda Semgat Sagat Naba Hot Naba Matautai. Manipur asi apikpa state ama oijarabasu lamdam asidagi naha kaya Indian Army da yauduna leibak asigi achoba thodang lobada per capita khwaidagi wangba state ama oiri. Masi khakta natana Manipur dagi chahi khudingi Army officer kaya amasu puthokpa ngamli amadi gallantry award kaya fangdunak lagli. Maramaduna leibak asigi damakta kathoklaba Indian Army singi leiriba Rajya Sainik asibo matamga chunaba mongda semgatpada natana infrastructure matik chana thamduna ex-serviceman amadi makoigi imung manung singi khudong chaba hena phanghananaba hotnabada achoba mateng pangani haina phongdokhi. तीनों सेनाओं के कमीशन होकर के मणिपुर से निकलते हैं और उनका सम्मान करने में हमें बहुत गर्व होता है। तो मणिपुर का इतना गहरा संबंध है भारतीय सेना से, तो क्यों ना हम आगे बढ़ करके हम ऐसी स्थिति करें कि यहाँ पे जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो असम राइफल के हैं, चाहे वो भारतीय सेना के हैं, हम उनका वेलफेयर, उनका देखभाल उनके रिटायरमेंट के समय के बाद कर पाए। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बोला, दो चीजों से सैनिक भूतपूर्व सैनिक जो है वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एक ECHS, क्योंकि मेडिकल हर किसी को एडवांस उम्र में जरूरत पड़ती है, और दूसरा ये सैनिक सोल्जर बोर्ड, किसी का भी पेंशन में कोई तकलीफ है, कोई समस्या आ रहा है, किसी को वेलफेयर चाहिए, किसी को कोई कंटैक्ट चाहिए, किसी का कोई और समस्या है, परिवार का कोई डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं हो सका है, ये सारी चीजों में यहाँ पे ये राज्य सैनिक बोर्ड आपकी बहुत मदद कर सकता है। थासिगी तांकुनी थोइदा कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चनबा साइटोन कैथेलदा इसई नोंवाइगी थौरम अमा पांगथोकलिंगैदा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 5 के मनुंग चनबा थोंग लेकाइदगी एन अचौगी चही कुलहुमदोई सुरबा मचानुपा नोंमाइथेम एलेक्सपु नोंमैना कापलंबनी हाइबा थौदोक्ता हकथेंगना चेनबा मियोय अथुबदा फादुना मरालगी मतुंग इना फंगफम थोकपा चेराक पिबियु हाइना एलेक्स की अपोकपी एन बिनेश्वरीना अपील तौरकले थौदोक अदुगी मतंगदा ngasi सागैगी अहल लमन सिंह यावना पांगथोखिबा पावगी मेफम अमदा एलेक्स की अपोकपी ममा एन बिनेश्वरीना पावमी सिंगदा मखाताना हाइखिबदा महाकी मचानुपा एलेक्स बेकरी दा अचा अथक साबा यावदुना इमुंगी लेता लाइरदा मतेंग पांगदुना लेजबनी नुमित अदुदा लेकाइगी ममानब सिंगा लोइनना साइटोंदा इसै येंबा चटखिबनी अदुबु महाकी मचानुपा एलेक्स की ओइ थंगबा खोंगी खुराइदा नोमैना कापलम ले हाइदुना ममानब सिंगना अथेंगबा हिंगदा पाव हाइरकपदगी साइटोन तमना चटखी थौदोक अदुगी मतंगदा फौगाकचाव इखाई पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट अमसु थांगलमखी असोकपा मचानुपा पुलिसना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर पुखतकी मखाताना जेनिम्स ता अमुक रेफर तौरबा मतुंग रिम्स हॉस्पिटल दा अमुक मथंग रेफर तौरक्तुना हौजिक लांगोल गी सीजा हॉस्पिटल ऑपरेशन तौनबगी दमकता सेम सादुना लेरी हाइरदुना मचानुपाबु नोमैना कापलम लिबा मियोय अदु अथुबा मतमदा फादुना लोगी ओइबा चेराक पिबियो हाइना मरी लेनबा सिंगी मफमदा वाखतलकली हौकिबो अक्टोबर की तांग कुरुथो अयुम से कसन में कुंबी केंद्र की मनु चैनल लेबा साइटोंदा इसै ताबना हायना एगी चादो थबक छु भालागा तखिबने बे करी की थबक छु भालागा अदु बोलुम दांग पुंग बाव ताम दाइ काई खोंग नो मैंने पाल हाय हाय मारा बिसिंगने अरु बिसिंगने बदि ले पुलिस ते छु हाइजर रबने दु हुजु खब कनारासु कइगुंबा मता हंबिरक पलाइते हौजी इचागी फिबम जिमा खोंजे ऑपरेशन तबुजु अमुक्ता यारोय ना हाय अनि अहुम थोकने तगुनी हाय अदु ऐदि कइसु लेते कनाना इचागा कोइ छु नोमगा इमुजु होना जबने मकोंदिना अमुक छोकतुने चटपा ngam सोनाय तागदी करिनो अकोइन ओइक दि पुंची इचागी पुंचीना कदि ओइक दि इचाजु थबक छुरगा बेकरी छुरगा को इमु मनु राम वान हिंजबने दुद इचागी इचादा सो इबा मखों जि सोनायगदि करि ओरकनि हायबजी एबा मियाम मरि लेनबा जिन येंसिन बियो करि मरान की दम इचाबु मखों दनु मैना कापिरमि बनो हायबजी मै लेनबा पुलिस छु लै हाय नो मै काप मिदुदा मरि लेनबा जिन अंक तिदोपियो चागी मरान करी लिगिनो अब नोमै कापदा चेनदि बमी तो अतुब मतमदा मतिक चाबा चराक पीबा गलोना अतुब मतमदा पुथोक पियो
Students Union of Kangleipak Sukna Chahi Lisang Sin na Chatharakpa Mating Leiba Mahiroi Puthoklasi Haiba Academic Campaign Gi Manung Channa Handaksu Mathang Chahi da Pangthokadawa HSLCE 2026 ki prepare Tauriba Mahiroi Singidamak Class 10 Free Revision Course sama tha ani makhai chupna pangthoklagani hairiba free revision course ase ningthokaba nimitagi wangkhaida leiba suk head office ta form thaba horagani amadi lakliba November gi tang 13 tagi class horagani ningsing ba yai chahi khudingi sukna academic campaign ase gi manung channa class 10 gi oiba free foundation course pangthoktuna lakhibani adubu karigumba khudong chadaba kharap leibadagi handak chahi gi de revision course ase oina pangthok nabagi khongthang oina laukhalakpani hairi hanagumna free revision course asida relief camp ta leiriba mahiroi sing children home amadi orphan home da leiba mahiroi sing amasung nomagi chara tanduna wana hona jariba economically disadvantages leiba mahiroi sing da hena khudong chaba pigani leibak miyam nasu isa isagi kairo lekai da handak metric thagadauba adubu sel Puthoktuna coaching thaba ngamdaba mahiroi sing leiragadi sukna pizariba khudong chaba si hairiba mahiroi sing aduda phanghanbada mateng pangbiu haina sukki external affairs secretary Daniel Yumnem bamna khanghalakli free foundation course amadi free revision course athaduna lagli hairiba sing asigi free coaching sing asigi marakta koi free revision course asi handak sahigi oinasu lakliba November gi tang 13 sidagi koi hawnaba sem saba lejare amadi hariba coaching asi lawinba mahiroi singna lakliba nithokaba nimitagi hawraga sukhera pista lengbiratuna song gi form sing adu lawiraba yagani hanagumna free revision course asi relief camp da laiba mahiroi sing children home da laiba mahiroi sing amadi orphan home da laiba mahiroi sing amadi koi economically disadvantages laiba mahiroi sing na haiba khudong chaba sing asi lawiba yagani Uripok nupi apun balup na sinduna lamboi khongnang khong relief camp amadi lango lema khulenda leiriba IDP ningol singda achamba khudol pot sing piduna chakau khre langol ningthau laibung da pangthokhiba chakau bagi thoramadуда relief camp ani asida leiriba yamlaba IDP ningol singna harau tayamna saruk yakhi thoramadugga mari leinana Uripok apun balup ki president Soram Tikendra Jitna phongdokhibada ngasi Uripok apun balup amadi Uripok nupi apun balup na sinduna relief camp ta leiriba ningol singbu chakau bagi thoram pangthok liba asigi nungi oiba pandamdi lamdam asida kanglop ki irang na maram oiraga chahi ahum pharaka dauraba fawba tungan ba mafamdagi lanjen naraktuna relief camp ta leiriba IDP singna awa ana kaya khangduna leiriba asibu kharada oiraba su kokhanba ngamnaba makhoibu chakau duna pukning thogatpani loinana matam kuina relief camp ta leiraklaba IDP sing asibu masa masagi mayumda hanjinana ba athuba matamda lengakna su hona biu amadi lamdam asida thokliba irang asi athuba matamda waroisin ama puraktuna hanagi phibamda hanjin handuna tangdu leitaba lamdam ama ohenbiu haina apil tawkhi Kanglei Yelho Chenga KYC amadi Kakching Khuna Relief Camp Committee ga punna sinduna ngasi KBM English School Kakching Khuna Relief Camp ta leiriba inmates oiribi ningol sing chako bagi thoram pangthokre relief camp aduda changza phamlauduna leiriba serau sugnu amadi kumbi kendragi napat amadi tanjeng ahal luptagi punna inmate chamri mukta makhoi gi damak KYC amadi Relief Camp Committee na achamba khudol potpi duna mama macha machal mabung oibagi nungsi chanaba mari hena chesinabagi yaifa thaujal pi khilonena Relief Camp aduda leiriba mahiroi singda boy kolom amadi atei potlam kaya pi duna pukning thaugatki thauram aduda Council of Higher Secondary Education Manipur ge chairman takhelambam Oje Singh Kanglai Yelho Chenga ki president Nongthombam Sanahal Council of Higher Secondary Education Manipur ke Secretary KH Ashni Kumar Bosem ke Controller Ayam Thoi Singh
Kanglai Yelho Chenga ki advisor S Ratan Apunba Manipur Imagi President Oinam Inau Cha Devi KMWO Head Office ki President MARC Nazir Khan Kanglai Yelho Chenga ki advisor M Roben Mitay Relief Camp ke Chairman KH Babu amadi Convener M Ratana Maru Oiba Miyoi Singh Oina Saruk Yaki Thoramaduda Athoiba Mithunglen Oikiba Council of High Secondary Education Manipur ki Chairman T Ojed na Phongdo Kibada Matam Sangna Relief Camp ta Lerakpada Awaba amadi Awat Apana Chingba Kaya amadi Leiramgani adubu angang sing asi makhoi gi pukning wakhal sonthadanaba mahi masing ningthijana tamhanbinaba mama mapa sing na hotnabiu Council of High Secondary Education Manipur na su mateng angamba mateng pangduna lakli makhata na su pangkhigani haiki amaromda Kanglai Yelho Chenga KYC ge President N Sanahal na haikibada Thokliba irang asina maram oiraga laikhidaba kaya amasu yaukre awaba kaya amasu mayoknaduna ngasi phauba lakli masida Kanglai Yawol Chengagna angamba khitang oirabasu angamba mateng khara pangjage haiduna Relief Camp Committee Kakching Khunoga Tana Zaraga Khudol Khitang Tamjabani Hairaduna Taibang Sembiba Mapunasu ngasi haiba numit sidagi ing tappa mahausagi iramda Manipur adu Oiduna inmate khudingmak yumda hanjinduna makha taba singda aikhoi khudingmak nungsi chanana ing tappa santi leiba mara chetpa amana soikhrabasu aikhoi masel ngakthok ngaksin taunaduna aphaba ima leiba Manipur ama ohenminasi haiki Indian Army na Myanmar gi is Konyak region da leiba Khamoi village da Thasigi tang kulda chathakiba drone strike da chahi kuntaret suraba nupa amaga chahi Nepal khaktamak ngairibi nupi macha ama leikhidaba amadi atopa miyoi mari amana tamthina sokhankiba thawong adu aina thinkraba lalholup Revolutionary People's Front RPF na awangba thakta condemn tarakli RPF ki Deputy Secretary Publicity Roben Khumana ngarang thadораkiba cherolamada makha taraduna Indian Army gi thawong asi pangdaba amadi miyoi kanglup amagi mathakta atamnana chathaba war crime amani thawdok asida naha ama amadi nupi macha ama leikhidaba asida RPF na thamoi sokna nungaitaba phongdorakli loinana thawdok asida asogapan amadi awaba nanghan khraba miyoi singi damakta RPF na matam chupada lepli Counter insurgency operation gi mingda micham hatpa haibasi Indian Army gi oinadi anobanate mamang thakta thokiba rose amadi manorama gi thawdok adu Indian Army na VC lamdagi micham singi mathakta chathaba tamthiraba miyot minai singi mayek laraba khudam singni Haujikti Indian Army na micham singbo hatnanabagi damakta drone su sajanaba haurabani asigumba ngamkhai lansillaga Naga Purup ki Micham Singh si mathakta atamnana attack chatharakpa si malem pumbada chanariba miyoi bagi chanapathap singh khongaunabani handaki drone attack asina ahan basunate chahi asimaktada mamangdasu Indo Myanmar ngamkhai paringda leiba Micham Singh amadi khulai paiba kangbu singni haiba miyoi singi mathakta asigumba drone attack asi chathakiba lekhrabani maramaduna VC lamdamda leiriba civil society amadi human rights ki thawpuriba kangbu singna asigumba thawong asigi matangda malemgi human rights ki achoba lupseng United Nations ki mari leinaba masaloi shangseng amadi press ta khaghanduna October kunge drone attack amadi mamangda chathakiba drone attack singi matangda international criminal law gi makhada independent oiba international inquiry ama chathahanduna maraleba singadu puthokpaga loinana micham singe punsi manghaliba cross border military operations singasi lebhanbiu hairi Imphal College ki Women's Cell na Sindunangasi College asigi seminar hold the International Breast Cancer Awareness cum Spot Screening Test ki thorama mapangthokre thoramadu Imphal College ki Principal Professor M Chandra Singh RIMS ki Department of Radiation Oncology ki Nodal Officer Dr. B Arun Kumar Sharma RIMS ki Professor amadi COPI Diamonds Project Oiribi Dr. Gayatri Devi Pukrambam Thauramasi Organizing Secretary Dr. N. Puinapati Devi Amadi, Imphal College ki Women's Cell ki Vice Chairperson L. Gitarani Devi na Maru Oiba Miyoi Singh Oina Sarugyaki. Thauramadu Organizing Secretary Dr. N. Puinapati na Phongdokibada Malemasigi Nupi Masing million
2.3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस तौखरे इंडिया की ओइनसु नुपी सिंगी चादा 15% लाइना असी डायग्नोस तौखरे लोइनना मणिपुर की ओइनसु 2015 की अक्टूबर फाउबगी रिकॉर्डा चादा 13% असी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस तौखरे मरम सिंग असिदगी ngasi थौरम असी मयामदा अवेयरनेस पीबा ओइना पांगथोकपनि हाइखी इंडिया की 15% women breast cancer rate adu manipur ki 14% and October 2025 ki record da adu nasibba yamna breast cancer ki increase of maram barka women cell infant college na organize of na international breast cancer awareness cum sports training program se collaboration with the radiation oncology teams and the technology department teams का समझकर के काम से पहुंचने जिला में सारा भी कॉलेज की 3000 more than student previous की 1556 girls student university girls ना boys की awareness से कोई काम बता आने के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल ऑफिस इम्फाल मणिपुर ने सिंधुना स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम ऑन स्वच्छता ही सेवा SHS 2025 बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के नंबोल लेबा राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय दा ngasi पांगथोखरे थौरमदुदा राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय प्रिंसिपल डॉक्टर बुद्धेश्वर सरांगी साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी के HOD प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैशनाम राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के ज्योतिष डिपार्टमेंट के HOD H इंद्र कुमार लाइब्रेरियन के H रघुमनीना अथवा मिथुंगलेन सिंह सरुक याखी थौरमदुदा स्वच्छता ही सेवा की मतंगदा अखंग अहि सिंगना वांगांग की लोइनना स्वच्छता ही सेवा की मतंगदा क्विज कॉम्पिटिशन अमसु पांगथोक्तुना मकोंग मथंग तारबसिंगदा साइटेशन अमदि खुदोल पोट मना पीदुना पुनिंग थगतखी लोइनना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के आर्टिस्ट सिंगना इंडिया के तोंगानबा स्टेट सिंगी नाट की जगोई इसै कयासु उतखी लोइनना सरुक याखिबा सिंगना उपल कयासु ताखी डॉक्टर चिंगलेन मैसनाम न फोंदोखिबदा अखोइना सेल फना यामना पाइदुना युम फजबदा लेरबसु लूब नानबा याउद्रगदी अरेमबनी लू नाना हिंगबदा सैनिटरी टॉयलेट मफम चाना साबा यामना मरु ओइ हाइखी डॉक्टर बुद्धेश्वर सरांगीना फोंदोखिबदा लूब नानबा हाइबसिदा अखोइगी पुकनिंग वाखल सेंगबा याउदना मपालगी लू नानबनी हाइबा यारोइ हाइखी State अखोगी garbage free अदगी लंबी सिंगतोकपा अदु तोंग समयाम साबिग्रे अदुगा लोइना अखोगी सिगी मरक सिदैदा यामना मरुबा सिंगी मरकता होजे अइना साहागी बखोई स्वास्थ्य भारत मिशन से मसिगी मखाता अदुना मसागी करोड़ 33 की टॉयलेट सारे है मणिपुर योंना होजी फाउता हदि केम वाला मगे योंना टॉयलेट से कोने सोमना गथै इसे सक्तना फजा फजा इसे सक्तना मयाम तौइबा अदु इरुलबदि करमाय तरोंगे वो अखोगी टॉयलेट अमता लेरमद्रेबा दो युमदि फ्रीज लेबा हंग यस फ्रीज ले गाड़ी लेबा ले अदुगा टॉयलेट अमता चंजगे का अदुदि बुस्ता अदुदि फील्ड अदुदि कोई खोंगमा मया था हाइना खुमको यम जावेबको अदुना टॉयलेट से मणिपुर यावना करोड़ कुन तरागनि तोइ सारे है सिमा नोय दुम निंग मदुम दका लेनी कितना दिन तक हम लोग रहेंगे विदाउट ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली करें ये तो मणिपुर में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप दिल्ली जाइए कलकत्ता में मैंने 18 साल था कलकत्ता में 1 फुट नीचे से 1 फुट तक ऑक्सीजन नहीं है ऐसे टेस्ट किया गया है बच्चा को नीचे डाल देंगे ना तो 1 घंटा के अंदर बच्चा मर जाएगा लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि चारों तरफ पेड़ लगा दिया अब दिल्ली में आपको पता नहीं चलेगा ये टाउन है या ये आपका रूरल बेल्ट ये है क्या फॉरेस्ट है हर जगह में वो छोटा छोटा पार्क किया है और ये तो इसीलिए दिल्ली अभी सेव हो गया है लेकिन कलकत्ता चेन्नई अब जाइए और कुछ दिन बाद हम लोग यहां जैसे पानी किनने ना पीने का ड्रिंकिंग वाटर ऐसे बाजार में आपको मिलेगा ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा
National Health Mission ki makhada Manipur University ki College Development Council na Waikhomani Girl College Telemental Health Assistance and Networking across state Manas amasung Yawol the Youth Network ka kusamnaraga nongmagi oiba mental health awareness kam counseling gi thoram ama WMG College ki seminar hall da pangthokre thoram aduda National Mental Health Program gi State Nodal Officer Dr. Ranita Thokpam WMG College ki Principal Professor H. Manoranjan State Tele Manas Cell gi Psychiatric Nurse Karam Sangita amasung Yawol the Youth Network ki Counselor N. Bidya Lakshmi na thoram gi athoiba mithung thoram mapu amasung akhanaba mithung oina saruk yaki thoram aduda akhang ahi kayana mental health ki matangda wangang ki loinana mahiroi singi mental health ki test tawbaga loinana counseling su pangthokhi Manipur amadi Myanmar gi ngamkhai paringda leiba Kamjong district ki mafam amada sadan bakharana kaijenglang ani phaduna thamlamba thengnarakpadagi district asigi Kasom Kulen village dagi Elio Roderson kawamiyo amana ngarang hairiba mafam adudagi rescue tawkhre rescue tawraba kaijenglang ani adu mari leinaba authority singda sinakhinaba WCC secretary Katrimim Johnson da pau phaunaraba matungda imphal da purakkhre hairi Mari Lainaba officials sing matungina kaijenglang ani adu sadan basingna kuina phazilaga thamlambana maram oiraga phibam khara luna lairambadagi masa kankhatnabagi damakta layeng pathap chathaba haure hairi Dr. Thokchom Herald Singhi manga suba saireng lairik punsi lambel panthungda kauba amangasi Mahaki Mayum Kongba Nongthomam Lekai Phongkre, renowned veteran actor Kangabam Tombana, chief guest, Okram Nobo, retired additional director, Department of Agriculture and President Amadi, national award-winning filmmaker Okenamak Chamna, guest of honor Oiduna Thoramadu Pangthoki, Aiba, retired deputy director, veterinary department, Thokjom Herald na Phongdo Kibada, Mahaki ahanba lairik asi sagol loiba haina sagol gi maramda iba lairik amani aduga sairengna handaki asina tharaga mari suba lairik ni haiki retired oirba matungda mahaki aibagi apamba asi thengna phongdok chabani haiki Manipur gi ISCOM na ngasi nifum nipal suba Tirobhab Utsav Haibadi International Society for Krishna Consciousness ISCOM gi founder AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupadana Taibang Pal Thadokhiba Numitpu Ningsingduna Pangthokre Ayuk Anganbadagi Hauna devotee singna Punduna Laison Tinson Pangthoki Tauramasi Malem Sinbathungna Pangthokpaga Loinana Saruk Ama Oina Manipur da su Pangthokpani Howzik Sanabagi Pau. Ngasigi sanabagi pauda Manipur Horse Riding and Polo Association asindana chatliba tha asigi tara mapaldagi hauduna knockout basis ta team kuntra Nepal na sarug yaraga imphal gi mapal kangjebung da chatharakliba kuntra Nepal suba N Hazari amadi Dr. N Tombi Polo tournament ki ngasi sanakhiba match singda Thangmaiban Youth Polo Club na Panjal Nepal Marida Thawal District Polo Club Pumaitiba Piki match amadana Chingkhai Hunba Polo Club Kongpal na Panjal Tara Taret amada Maithiba Piki match amadana Tekcham Polo Club na Panjal Tara Mathoi Sinoda Kripsa Naurem Thongbu Maithiba Piki Zelangrong Football Association asindona chatliba tha asigi tara mathoidagi hauraga team kunthra taruk na saruk yaba group tara nithoida saruk yaduna chatharakliba tara mari suba Jadonang Memorial Football Tournament ke ngasi Sai NERC Tagel gi ground da
सानखिबा अहानबा प्री क्वार्टर फाइनल दा कखुलोंग FA ना गोल अहुम अमदा गाइसेम लोंगबो माइथिबा पीदुना क्वार्टर फाइनल चंखरे अनि सुबा प्री क्वार्टर फाइनल मैच दा KYCE कैखुना गोल मंगा मरीदा IFC इरिल बोंगबो माइथिबा पीखी मैच असिदा टीम अनीना मैच की अपीबा मतम गोल अनि अनि चनदुना ड्रॉ ओइखी पेनाल्टी शूटआउट ता KYC कैखुना अपुनबा गोल मंगा मरीदा IFC इरिल बोंगबो माइथिबा पीदुना क्वार्टर फाइनल चंखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुनंगसी पम्याल पात्सोगी सानबुंगदा टीम तरुक न सरुक यारगा कुनमंगा सुबा सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग हौदोखरे लीग असिगे ngasi सानखिबा मैच दा YWC मालोमना पम्याल पात्सोइबो गोल अमसिनोदा माइथिबा पीखी मैच असि माइ पाखरबा YWC गे अमतंगाइरबा गोल मैच की मिनट 19 चटपदा डेविड यंद्रम बमना चनखी ngasi हौदोखिबा लीग असि चमलबा थौरमदा TH बीरचंद्र फुटबॉल अकादमी की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी TH कृष्ण तोम्बी पम्याल की प्रेसिडेंट W हेमंत MIS के प्रोप्राइटर मुतुम सूरचंद्र RFC खमनाम लेरक के फाउंडर लोंगजम रमेश अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट H मेघचंद्रना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी खेलो इंडिया की सरुक अमा ओइना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना सपोर्ट तौरगा IG मणिपुर सेक्टर CRPF के मियंग मखादा मरफु तरेट बटालियन CRPF ना सिंधुना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के काइमाई की टोलेन पे ग्राउंड दा तांग कुनी थोइदगी चथरकपा वॉलीबॉल टूर्नामेंट ngasi लोइसिनख्रे टीम तरा तरुक न सरुक यादुना सानकिबा वॉलीबॉल टूर्नामेंट अदुदा SH तपन कुमार कमांडेंट 87 बटालियन CRPF ना हौदोखी ngasi अरोइबा फाइनल मैच ता फाइटोल यूथ क्लब अमदी कंबीरोन यूथ क्लब टीम अनि न सानखी फाइटोल यूथ क्लब ना चैंपियन लोइनना कंबीरोन यूथ क्लब ना रनर अप ताखी चैंपियन ओइखरबा टीम दा कैश प्राइज ओइना लुपा लाख अमा अमदी ट्रॉफी पीखी लोइनना रनर अप ताखरबा टीम दा कैश प्राइज ओइना लुपा लिसिंग मंगा अमदी ट्रॉफी सिंह खुसिनखी लोइनना सरुक याखिबा टीम सिंगदा वॉलीबॉल अमदी नेट सिंह सुपीखी ngasi लोइसिनबगी थौरम असिदा तमेंगलोंगी SPSH लनमियो लुइखम MPS ना चीफ गेस्ट ओइदुना प्राइज सिंह यंथोकी लोइनना थौरम असिदा तोंगान तोंगान बा विलेज चीफ सेक्रेटरी यूथ लीडर्स CSOs लीडर्स CRPF ऑफिसर स्टेट पुलिस असम राइफल्स सु सरुक याखी All Jiribam Sports Association AJS and Sinduna Jiribam High Secondary School gi sanabungda team taret na saruk yaduna sanariba taramapal suba and Horicharan Singh Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2025 gi ngasi sanakiba ani suba quarter final knockout match da Anandamoy Club Jirighatna LEC Babu Parabu goal Nepal amada maithiba piduna semi final changkre lagliba tang kuntaret ke nungthil pung ani makhai taba matamda ahanba semi final match ta Sonapur GPSA ga Anandamoy Club Jirighat ka sanagani aduga ani suba semi final match tana lagliba tang kunipal gi nungthil pung ani makhai taba matamda CKC Chingdong Leikai ga KMYC Kamranga ga sanagani ngasi gi match asida Akbal Hussain na center referee Amazing Panmay Amadi Iqban Hussain na assistant referee ama Amadi assistant referee ani suba oiki aduga Shah Jamal na reserve referee oiki Jiribam ki Mahikulen Vidyanagar da leiba sports complex da team tara nithoina saruk yaduna Khelo India ki saruk ama oina Sports Authority of India na support taraga detachment 156 battalion CRPF na sinduna Jiribam ki naha singbu hakchang fana ing tappa amasung chaukhatpa puraknabagi pandamda team tara nithoina saruk yaduna numit tara nithoi chupna pangthokadaba cricket tournament Jiribam ki SP Prabhar Pandey IPS na chief guest oiduna hagdokre
Ngasigi Thoram Hogdokpaduda Om Karnath Singh Commandant Detachment 156 Battalion CRPF, Shivarama Krishna Commandant Detachment 48 Battalion CRPF, Sasindran K 2nd in Command 38 Assam Rifles, Rajesh Kumar 2nd in Command 20 Battalion CRPF, Ravi Shankar Sharma 2nd in Command 156 Battalion CRPF, Santi Ranjan Mandal Deputy Commandant 156 Battalion CRPF, Mahesh Chandra Vishwakarma Assistant Commandant 156 Battalion CRPF su sarugyakhi. Ngasigi opening match ta Sonapur cricket team Ziribam amadi Jakuradhor cricket team Borbekra ani na sanaki. Umpire na Santosh Singh amadi Biswajit Singh na oikhi. Sonapur cricket team na over kunda wicket mapan lauraga run chamaga yankhai ni thoi lauki masigi mayokta Jakuradhor team na over tara tareta run maudra taruk lauraga wicket loinamang out oiki. Ngasigi ahan bo opening match ta Sonapur cricket team na Jakuradhor cricket team bo run yankhai tareta maithi bepiki. Howsing ay ngasagi pau. Ngasigi ay ngasagi pauda ICAR Lamfelpat ki Agrometeorological Field Unit AMFU dagi pirakpa ay ngasagi report amagi matungina ngasi Manipurda khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 13.0 sino oiki. Khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.5 manga oiki. Nungsita yauba ising manilgi chang na ayukta chada maldra mathoi amadi nungthilda na chada yankai mathoi oiki. Ngasi chukiba nongzugi chang na millimeter sino oni sinoni. Loisilakpada maru iba pau amuk hana. Bharat International Rice Conference manungda Manipurna chahau metric ton kun Japan da thadok namba Department of Agriculture Manipurna apedaga yana cherol ama sign tawnagadori. Moreda short circuit tagi haurak to oigani chingnaba maina chakpada yum amadi lanthum kaya amangata thokre. Lamphel DC dagi Langol da leiba Caesar Hospital tabe abalambi asi matam kuina sembidana leirakpadagi Langol game village ki koi saunaraba miyamna lambi thingbagi khongjang changsin hokre. Amadi Ministry of Food Processing Industries Government of India ke Joint Secretary Divesh Devalna nasi Aspirational District Program ADP ki bakhada Chandel da paikhat liba thabak thoram singi matang da review meeting pangthokre. Ngasigi onadi ISCOM News na pizaba Manipuri pau matang asida lo shinjari miyang tabiriba singbo amak kahana khurumjari.